love you, Dada. Mama wa Busoga wanamweba bagira baba wasine wandagira naja nakubererawo nga basoga meyo nasomere report bire matago baba tena nkozesa kubuyinza bwange mama karaga we yampa nabandi naiso nkozesa ku zena lata nsabo sime etimu dino etimu ekifo kyanamba ndala ebaire etimu mani g'abantu etimu egemye mwenga wano etimu egemye ekifo kyanamba 2 ebaire etimu bazi etimu egemye ekyanamba ebaire 3 timu egemye ekifo kyanamba 7 ebaire etimu Gaza ne yanziza lata isowale meya joba yambe banange mwebale na ndaba waye emitwala 5 ababa wanguna nobo bukairo biri ekitundu timu era abasize baba kyabazinga abawaire ete mwebale ino mwebalire irala mwebale ino mwalire omulimu gwe mukoze Busoga kuyisanya KGV UDF mbabo ine wano bitongoze Busoga yona tube nti emikojo gibanga wane waife ebiyende bakola ku muzindalo gwa lata baba kyabazinga akoleku baba tibamu mujje mutimpola mpola anange mwebale ino mwebalire irala baba kyazinga baba gana osime oyogere kweri obusobona bona nga ofundikira omulogo bawe bakiriza walata Past the people wa Busoga sikirano speaker Busoga Lukiiko no mumyukawo ba cabinet ministers okuva mu bwakya aba districts edenda mu Busoga abakuleze abamadini mu bitiibwa byaibwe
LC5 mu bitundu eby'endawulo mu Uganda. Our development partners capacities bamukuŋŋaanya ab'ebisoko, ab'ebita, abalaga n'abambeera, abagenyi ab'endawulo, so abazaire balamuyisa ino basebo ni banyabo ogw'ekumi wane budyo akalala lwayafaayo ino eri Busoga kubanga lwe tweziiza emirimu egy'endawulo okukulaakulanya abantu baife ab'e Busoga. Mbeebaza olw'okusigala nga muli kitole lutano nkuli mu kaweefube ne gavumenti okufuna empiiya okusobola okutambuza emirimu egy'obwakyabazinga. Ekitebe kyaife ekikulu e Bugembe we tunasinziira kutambuza emirimu gyaife. Partners baife nga nomuli MTN Uganda, Mbale Grain Millers, Generation Bottling Company mu Buyende District olw'emirimu gye mukoleire era gye mukolera obwakyabazinga. Eby'endawulo ebidanda eby'abataka baife endwaire ed'endawulo nga tudaguza emyaka 10 olunaku olwa security organs ed'endawulo. Nongera okwebaza omukayire waife Rebecca alitwala Kadaaga olw'emirimu n'obukiiko bw'endawulo olw'emirimu egy'endawulo gye mukolera obwakyabazinga bwa Busoga. Kulembeirwa Oweekitiibwa Mafumu Richard ate nga ni minisita w'ebyonoono mu bwakyabazinga bwa Busoga, Balira Martin okufuula omukolo guno. Twala omukisa guno Kibumba owe mu weekend abayizeewo bwe mutoyire. Ng'amaliriza olwaleero nakusimba omuti akabonera akabalaga nti tulina okwongeramu amaanyi mu kusimba emiti ezira mu ndala ate Busoga bayizeeyo bwera. Busoga okuyisanya n'amaanyi. Sima omuti bwe tunaaveeyo nga tukulembeirwa mu Katikkiro Right Honorable Rebecca alitwala omulangira n'abaliijo ba mukusala aye nga baba bwa our group Heart for the Hearts of Uganda. Katwebaze mukulu na Alimas mwebale ino olw'amakula gemuwaire mama. Jaji batema emiti
omukolo ogemye bulungi wa ni banyabo baba alisimba omuti era bwayira abagoma Yosia ne Minister Mire Babala President Kwenito abala kuva ku 10 paka ku ndala kubanga 10 n'emyaka gye wakamala ku ikonero abasogoli ne tunatuka ku ndala 8 7 6 5 4 basi bab ni mama asimye era ifabe Nawao ali ku Baba TV wacha wazinga obusoga bulaire ndo kutegeza ndakaire kampera no omukolo gwa Baba yagona ko olwero bano kubanga ate amaliriza endogera ye abantu abayirewo Baba okubalanda kwa matikira mpera una ko olwero kono mukungu primary school Baba mazo kubanga ate awo endogera ye essa numere ko kubanga inuma wange wano abasoka kubanga ate basanuka na kubanga ate batasancha olwamatikira kono Baba aziza una kulwalero agomukozi gwe10 wano ku primary school mpirana Baba bamaze okubanga ate awo ekigambo kyekisembayo oba endogera ye una kulwalero akoze omukolo ogw'okusimba omuti wano ku primary school atenga okwabatikira gana gomba gwa 2022 ngatamala kutwalanga atabasoka bakubiriza okuwamba emiti gyebibala emiti egikolanga obulezi ate emiti egikuuma obutonde obwensi muteekateeka ngoti neno yona kulwalero musimba emiti munkola y'okubonanga teekateeka mukuuma obutonde obwensi wano musazaali ifira bachabazinga nosingira lya ebudyope ate era wano mugabula bibi mtimberano nokutegeeza nti omukolo okutambule bukalamu mpolampola bulungi olw'ensonga nti abasoga bawaireyo olunaku olwaleero muteekateeka ngoti neyo kwaniza bachabazinga wano nanakuwaako
n'abandi kuna Budyope mu Buyende district zenka sebeyo yenavwa era ndi eno omukolo gwale gwamatikira nga iwe omuna Budyope ate nga wava bugweri kuba ino otya omukolo gwa leero gwa baba waife gwamatikira omukuzi ogw'ekumi adde bukyati amakuntebe ya Busoga okwidda ni mama era n'omukolo ogusoso okuba ni mama wano era abantu basanufu ino nizemye n'emereka ali eyo bakalya buli twakobye nti at least ekitone ino esowani ejja kubaako ebifi bisatu ebyenyama emamba era kubeeku n'ekifi engege kanje twayese ente ey'omumaadi kale tusande bibiri nga ndi kyamanyiro sisiri nze ndikwenda kumenkeza kigambo kikoba nti ndi musanufu nti baba yasimba yanta ku lukiiko olutegeka omukolo guno atayida kuba yeyisaza erido okumenya Obudyope olwaleero kyemukoze ungi mubirabo nimukutegeka omukolo birabaawo mutukubye era besibe ibiri kubanga Budyope tuyinza okuba nga nifo tulire empanga ogwera kwe bugwere wange yebasa nojja kubasinga iwe mwayi mugezeku ate nga alese mamu mwebaleno mwebalerera ninze byabagambi basobola Fred Mbala kyamano gombali enkondo yansiza mwebale kuida abakulembeze beno mu Budyope mugabula bibi isente mweguluza lya nkondo ate owundi nakulira ebyenkolankola ku lukiiko lwa disitulikiti ey'e Buyende katambula mpala mukolo guno Bukalamu ali ku Baba TV era no ku bantu enkwebaza nti tutambule bulungi okuveera mukolo gutandikire kuncho paka kaire kamperano eno kutegera nti era kutuka gufundikire Mukulu Kamala bairega no kumukolo kuno abakulembeze ba Samondala baisende ba district edenda ulo bona baire wona kulale